سلام تخطاترتنا الشانل كما يكون كما تكونوا سناكت كنا ناوتر من يوتيو بارلو مون بزعبا لو كنتاتنا عالمنا بفلويد ما كلاي مبراق اب اسرائيل فلسطين زكاي زلو دما كند قلع تخنبينا كاوصاي جن اب كال كورناتنا عالم زكاي زلو في بامريكا زكاي زلو كنتاتون كندسس كنفتنينا بغن راشيا انت يقبر لك رينا سلازي نتينا عالمنا مقصقاص اقدس زبلكم حبريتاتات عيزلكم قريبا لهم مجمريا لومي عزيز حزني ابزوان زت كوينات باسرائيل زخيزلو كم معلتنا معلتنا غردي زخيزلو تمال ريبورت قبرن تنير كالو مبز قدد قبرو يقدد كا مخنياتو ابزل تمال حلف قبل كله زرا خواسلي زاغوال تريواد لهم اب اسرا اسران سلستن تازنف حتى مهاريت ناي فلسطين استشلمت قال يعني راه هجد ما ابقازا تقتيلا يبلو له سلازي تعميز حزن كندي هيوت كندي سقاي كندي شقر لعلى شو اتش حسب سبات تقتيلهم على أكاب فلسطين مالتي كسب الجاب زي سعزلة لعلي شو عدت الشحسب تقتيلهم للعصر تحمش الشحسب قشيلهم على سلازي كندي من هتانات كندي ناشتو كندي حلمزنا برومن بحجزنا برومن سبات يوم زخلة فزلو I hope كن إذا كنا تازت أجمزي أبتعنا بتصبغنا جر كسجاجر تمنيتنايو كسب شعوجن زكالنا توم بصلوت كن حجز نغل بصلوت كالا عينة حجز كتقبر تقولوا دما كل عينة حجز كتقبر تقولوا لأنه كل جن بسنكم أبكال باسكناتو دليت يا بالليل شو نجمرنا له مارسنا تي قال احتنا على ملو بملو اب اسرائيل زتمت سلازخونه ابو خنجمرينا. A near end does not seem on the horizon for the ongoing Israel-Hamas war, and this as Israel says it is still preparing for its ground invasion into Gaza. While world leaders are discussing and negotiating over the conflict, a consensus does not appear to be workable so far. Meanwhile, the human suffering continues. And in the latest, Israel Defense Forces say that they have killed 3 Hamas. So still Israel نايمريت كجبريت ولا زلا كجبري كتبل almost كلتصو من العليون جيرالا كساب حججن نشتي فتنتات تقبر الله جن كتجبري قالتنا الله بمنصروتي بدرجة علم زقبر زلو تسقاينا يتهزبي كم معلتنا باسي زخي زلو انفاكت هيلون كريكمي كابتي تخصص قدت هجر مالت كامبتات حدش حمامات وني معبل اللو زبل حبريتات تزرقه اللو سلازي نعوون كريينا نشتي كم زي لنا هلوي إسرائيل دما سلسة عقد تستزبلنا يوم سبات ألينا لنا ويكنسلنا لنا نتينا شوعات أكتوبر زتجبري كان ده هندستزبلهم سلسة سبات كم زغتلي مع كنا زينا يزرب على سلزي اسكن اسمع نشتي what happened time جرو militants who were struck by their fighter jets and the شوف إبراهيم جادبا رفعت عباس كمون تاريخ معروف زبحالو سلس سبعة يميلهم إسرائيل حبيرهم على برق سلس تقتيلهم كنا بلك لنا كنا منتاي من فرتمت يوم دبديبهم بلاسوتات هريمهم يوم زقبروا سلزي حنت بفلاي أب تويتر أريدهم مانيرهم تقت كباب بملو بومب جيرهم سلزي سلسة قتيلنا قبل خلو كندي سيفيلا وابت كباب قيد كموت كم زغيل أب قمة متى وهنياتو أب تسبب عالم زنبريهم كذا كم زكالة كتما هي مسلكم እቶም ሓማስ ስለምታይ ወፂኦም ኣብ ካል ዘይዓጥቁ ገለ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም የለን ቦታ ኣብ እስር ቤት እዮም ዝነብሩ ኣብ ውሽጢ እስር ቤት እዩ ሓማስ ዝበሃል እስር ቤት እዩ እቲ ቃዛ ዝበሃል ብምሉ ብትሪኮላታ ዝተኸለለ እስር ቤት ስለ ዝኾነ ካብ ካልእ ቦታ ክኸዱ ይክእሉን እዮም These militants played a significant role in the invasion and murderous attack against Israel on October 7th, as per the IDF. And they are considered to be the most significant brigade of the Hamas terrorist organization. So زوم سلسلة ميتم زلو دما قال لك حطهم هندست نايتي على الشوعات استجبري ما تكحتاب على إسرائيليين سب شان كل تميتين سبعة زموتلو حجي دما تي يوم تم كندي هندستن عبد تراز عوتو عبد تسراويت حماس مخانم يوم زنقر زلو مالتيو Run Gaza Health Ministry claims more than 7,000 Palestinians have been killed so far in the war, and the ministry's toll includes more than 2,700 minors and at least 1,500 women. Hamas has also released the names of those who've been killed. On the other hand, Israeli jets continued flying over Gaza on Thursday after troops and tanks briefly raided the besieged enclave overnight. Now, speaking of the expected ground offensive, Israel's defense minister Yoav Gallant تكون تعزيز حزن كنا تعتندي زلو بفلاي أبتي أب كازا زقبر زلو كتلت أبزك أربعة زراعو I'm really sorry يوتيوب سلدي فكر لنا زلو خنا متوين خلينا تي حبريتات جن كاب محر موتنا هيس أنا تنابز حسل زخي زلو يموت رايد كونسي
مسموتها بحماق ما تصل زخونه مني تقال عسل زي لله اب ايدومن اجرومن ملكت قطر زلو يقبروا له مالو تزموت من مخانو نخفلتو تعمي يحزن تكون تادلو كم زي تراي فلتني مخنياتو تي دبداب ناي نفرتنا تي اطوار دبداب دلابهم ازي كبت اطوار سلا زخونه معات بقى دقوم من الله يسعن ولد مليوم يوم سلتسعن ميتم زبهالو دقوم كلاليوم زي كل تريساتات رغيب جن ودمان مخانو كتفلطو ايتخلني خاص لازم تعمي اسقاقي كونتاتينا زلنا اي هوب سكونتات مفتاح تركب عالمنا دما ز خمزي لخلو كسمامعي قالون الله سلام نخورد تطعو نخبل توق رتيت نخاتو بخلو اب ولا حنت كسمامعي قالون الله باسنا حراموس نمني زغدت هيلنا نتسحرنتهم دققت انسسان كم زبال نهلكا دما زياتهم زب مسكيناي اب امونغو ناي حرما ناي عبيت هاجرات كرفس بوليتيكاوي ناي سلطان كرفس امونغو يچفچفالو حزبي زي كم زي لنا هلوي اتي ناي اسرائيل سراويت اتي ناي يجري وقك جمهوريه زبزلو انتاي حزبهم زلو كومو قبل عامتات غيرهم has said that it's not far off. He also added that Israel will carry out the operation when the conditions are right in order to strike Hamas. He also talked about tensions with Hezbollah on the border with Lebanon. He said Israel has no interest in expanding the war. بسمين دما مستحوز بالله زبالا بليبانوس زلو مسوم وين بزح ناي تقسم الوات كم زلو ديق زبالا وقع جمرنا لوغن بزح تقسم الوات كم زلو اسرائيل دما بزح بطاطات كم تدبدب ايفنا بسوريا وين توسخت كل علامات حريما خمزلا زقلص حبريتا له سلازي اسرائيل سقيلات بزح سقمتات قبر له يوم صوم من اسرائيل ابز حلف عمتات كريو تقينا بعلوم هريفهم بعلوم هريمهم بعلوم زقويهم جغراف بعلى هريما بعلات او كم زبال تم ጭካነ ዘለዎ አቃታተላ ዝቆትሉ ንሳቶም እዮም ኣውያ ዝገብሩ ድማ ንሳቶም እዮም ስለዚ ዝያዳ ድማ ታውያቶም ንኤውሮፓን ኣሜሪካን ኣብ ጎኖም ንምስላፍ እዩ ዕላማ ናቱ מלחמה בחזית הדרומית כנגד חמאס. With Lebanon on Thursday, clashes with Iran-backed Hezbollah group have been frequent since the Israel-Hamas war broke out. More than 40 Hezbollah militants have been killed in the borderland, halting oil exports to those who back Israel. The parliament demands that Israeli aggression must stop, else the country must move forward with the decision. Hamas has meanwhile said that now a senior Hamas delegation has traveled to Moscow to meet Russian around the war country. Progress was being made, and he called. So, please like the video. Cautioned that any escalation in the conflict could jeopardize those efforts. Diplomacy and negotiations around the war continue, and now a senior Hamas delegation has traveled to Moscow to meet Russian foreign ministry officials. So, the night Hamas delegation wake up to Marahti, night diplomacy up the games almost to Hamas, Gaza with your Mykonon Zod up Qatar and Afghanistan as almost in fact to Marahtu Buzuk static Barolomi Abgalagalian for life Bizabil Shuna, Hamzalomi is a nigger, Tizbi Abu Wagai Hafilgan Bizabil Shuna that comes around and stuff report real loho. Selezi Nab Moscow, Miss Russia, Minister Gudato Zaine for Russia and American Moscow Geshamalo. Now, this is the organization's first high-profile international visit since its October 7 attacks on Israel. Iranian Deputy Foreign Minister is in Moscow as well. And the three كمون تنا إيران منيسر بدأت تجاي أب موسكو لو تلزي أب راشا مالتيو تركب أمونغو من تايك برغل من البحث نحون مزتاي زخون. Leaders held a trilateral meet as per a picture posted by Hamas. White House, while reacting to the meet in Moscow, has said that it's not time to support Hamas. EU leaders also meet in Brussels on Thursday to discuss the situation in West Asia. So, كمون ناي مرحتنا أوروبا وحبرت ون تراقيبهم بزعبات قداي أب غازا زقبر زلو of course ني أوروبا تزعبي زحفر كونتات يقاتي موزلو مغنياتو مستغلو زبلو هي سبعة مسألات human rights and مسألة كبرتات نايدك سبات قلز بحال بمولو تساتم زعملولون ززاربون زقزقسون حسوت مخانو every day يزك على حزلو مغنياتو نسرائيل قدف كبلو زي بخلو مخانهم قبل الحماس وزلو إسرائيل والحنت أقامية باللينانة عتوق جليو of course إننا تنت هزبوزك على زلو عتوق جليو جن بتزقبرو إسرائيل كقبر ملسكتهب مسلسل زلو كم هاجر مالتيو قبل الهزبي ناي فلسطين زكاي زلو جن نقول السب كحمم زقبو كنسو زياتهم تميلهم يريولو ولا قا قالوا قبل كل هاجر تزخونو متتتاو كقبر زقبوهم تقونه جن أنصار ربحاناتهم أنصار محازوهم زخونا نجار كقبرهم زي كلو نعلمنا
أبروي جزية يجهد الله له سلزي نايم عربايان علم human rights قبل خلو كاب حالي استبقى سديكوني كاب ربحة زبقس مخانو نربحهم زتك أمولك آلات مخانهم بتدقاقامي دقملكم الله كردا كومنتان because بسنك زنك آلات زياتني من أفريقيا كل جزي حوز تولا أبتناتهم كنتات كون كلوجين سبعة مسالات أقدر سنة يبلو. In a declaration agreed at a summit, the leaders expressed the gravest concern for the deteriorating humanitarian situation in Gaza. They called for pauses in the fighting so that humanitarian aid could enter Gaza, and debate on the war also continue at the United Nations. The United Nations General Assembly held an emergency meeting on Thursday to discuss the dire situation. And after failed efforts at UNSC to adopt any resolution, representatives from Israel and Arab countries exchanged sharp accusations at the discussion in UNGA. Showing no signs of consensus, Iran's foreign minister, in a sharp remark, So again, ab UN ون انتخونه لك كم تيروبا حبرت كمون اب كالوت وعلى زقبر زلو اب UN ون زخونه يكون سممع كجبر يتخالن سلمتاي اتمعرابا وعلم من اسرائيل زقبر حجز زخونه يكون انصار اسرائيل كجبر دليت يبلون عقميه يبلون اتكال عالم دما اتم سبات تاهم كينكم سخاتكم ديكونكم ناي مورال ناي كالن سبقت زنبركم سلمتاي دالومي وصانا كالو ناي سبات زي حممكم زلو سلمتاي بزعبو زخونه نجر كتجبر زي تفتن من بالدما بفل حجرات عرب بتري العرب عجل سكون تغزاي كلامي. at UN warned that US will not be spared from the fire if war in Gaza continues. In other updates, Pentagon says that about 900 additional US troops are heading to West Asia to protect US personnel amid a surge in attacks by the region affiliate Iran. كمون أمريكا شعت ميت زخون سراويت عبوت هالدراوي حيلي ناب إسرائيل تسجع على تريد كونس أجار سراويت دمانا بتعد كتو تجمير الله سلزي التكونتات ناب زبعة سكنة خيط كم زخيل يوز ترتر مخنياتو أبزك أربعة وان أب تويتر حدش حبريتا وزيلو تشاينا دما قبل على إيران كجبر نزخل نزخون نجر نخوننو نتشاينا لولا ونتا نمحل نموحاس دما زد الله حقس كنجبر لاينا زبل زرباهي بمالو سلازي التكونتات ناي منيستر قدات وصاي ناي إيران دما ناب راشا كيدلو نبلا لنا سلازي التكونتات كساب كندي أقداس كون كم زخل مرأي مستبهلني يدلي قونو دما راشا حد عبي وتهدراوي فتنة جيرالا نسو كنرينا مزخلو أتعايزنا كنريا سلازو خوناي. Amid a surge in attacks in the region by Iran-affiliated groups. As tensions soar over the Israel-Hamas war, US troops have been attacked at least 12 times in Iraq and 4 times in Syria in the past week. Pentagon said that US forces were targeted earlier on Thursday in Iraq as well, but the attack failed. At least 24 American military personnel have been wounded in these attacks. أبستفل عليه معسكرات ناي العراق يقولون كلو تجارات باكلاي مراق زلو سراويتنا أمريكا بستفل عليه عتوقات تارجت كوينهم متقعتي وردومكم زلو يزاربيهم الزجن تتنكرنا هنزوم عزلنا أنا مخنياتو أمريكا كم مخنيت تكتك عملوا تخل كم زخونهم كنفلت لنا بعلهم عتوقات سريدهم وقك جمرو زغلو ناب إيران وقك جمرو اليوم كجبروا زي كل نجار كم زي بلهم كل نجار كجبروا زغلو حجر مخانهم ما حدش ده يكون خان نزبنا زجبروا كنتات مخانو ردوا نجبره سلزي لا يجبروا نعمل next topic now. Diplomatic warfare, this time by Russia. President Vladimir Putin seems to be tightening the screws on the West. He's reminding the world of Russia's nuclear power. Yesterday, Russia simulated a triple nuclear strike from the land, air, and sea. They call it a... So, Putin وتهدروا مكرر جمير له مخنياته تكونتات أبزوريو ونكاية سلزلو نمعربا وعلم كم تنقطان مدالون ويكا حبريتا نمهاب تبايلو سلسته ميسايلات كامريت كاب نفاريت كاب أير كمود ما كاب بحري أزيبرت ميسايلات كم زتوكسه ينقرالو مالتي. Rehearsal. This is how Russia would respond if it comes under a nuclear attack. زدما راشا انت عينت قبر مالسي بخمي عينت قبر مالسي كتب كم تغير متقعت توريد ونعلم نمرايو. This drill was personally overseen by Putin. It came just hours after a political strike. Russia's upper house of parliament had a vote. They chose to partially pull Russia out of a global nuclear test ban, meaning Russia can return to nuclear testing. Put together, these moves are dangerous. Our next report tells you more. A Yars intercontinental ballistic missile was launched from a spaceport in northwest Russia. Further south, almost at the horizon, a submarine launched a missile simultaneously. It was a Sineva ballistic missile fired from a Tula strategic submarine. That wasn't all. 2 Tu-95MS long-range strategic bombers were also seen taking off. They reportedly test-fired air-launched cruise missiles. What do these things have in common? They're all Russian strategic assets capable of firing nuclear missiles. Russia has the world's largest nuclear arsenal, and you just witnessed what Moscow called a
እንታይ ንርኢ ኣለና ሓደ ኣብዚ ኩነታት እዚ ሓደ ውዕል ነይሩ ቀደም ዝኾነ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ክትክስቱ ኮይኖም ኩሎም ሃገራት ተሰማሚዖም ወይ ከዓ ሓበሬታ ተለዋዊጦም እዩ ዝግበር ነይሩ እዚ ስምምዕ እዚ ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ኩለን ሃገራት ተሰማምዓሉ እየን ነይረን ግን ኣሜሪካ ከመይ ዓይነት ልዕሊ ሕጊ ከም ዝኾነት ኣብዚ እውን ክትገሃድ እያ ስለዚ እዚ ትገብሮ ዘላ ወታደራዊ ሓደ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ምናልባት ፈልጦ ዘይትፈልጦ ከይትኾኑ ራሽያ ኣብ ዓለም እቲ ዝለዓለ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዘለዎ ሃገር እያ እቲ ዝበዝሐ ኒኩለር ሄድስ ዘለዎ ሃገር ሩስያ እያ ስለዚ እቲ ዘለዎም ዓቕሚ ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉን መጠንቀቕታ ይብለው ኣሜሪካ እንታይ ዕላማ ኣይርዳእናን እዩ ዘሎ ኣፍኮርስ ኣሜሪካ ኣይኮነትን ከም ትገብር ዘላ እቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ውግእ ክህሉ ይደሊ እዩ ምክንያቱ ውግእ መክሰብ ስለ ዘሎ ኣፍኮርስ ራሽያ እውን ኣፅዋር ትሸይጥ ኣብ ኖርማል ግዜ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዲቕ ዝበለ ውግእ ኣትያ ስለ ዘላ ኣይዶኖ ክሳብ ክንደይ ኣፅዋር ትሸይጥ ኣላ ምናልባት እሱ ኣብ ካልእ ርእሲ ክነምፆ ኢና ስለዚ ኣሜሪካ እቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ካብ መክሰብ ናብ መክሰብ ይሰግር ስለ ዘሎ እዚ ውግእ እዚ ናብ ካልእ ወላ እንተሓመቐ ውግእ ከይኮነ ዓብይ መናውራ ክግበረሉ ይደልዮም ምክንያቱ ኩለን ሃገራት ኣፅዋር ኣብ ምግዛእ ስለ ዝጓየያ ዲፈንስ ኮንትራክትስ ክገብራ ስለ ዝግደዳ ሂወት ናይ ሰብ ክጠፍእ ድዩ ወይ ክጠፍእ ፀገም የብሎም እቲ ኢንዱስትሪ ግን ነዚ ነገር እዚ ይጥቀማሉ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ሓደ ካብኡ ራሽያ ንዓለም ምሉእ ኣብ ሓደጋ ክእቱ ዝኽእል ከጥፍእ ዝኽእል ብቐጥታ ንፁር ቋንቋ ብዙሕ ሓደገኛ ኣፅዋራ ዝዓጠቐት ሃገር እያ ስቲል እዚ ሕጂ ትገብሮ ዘላ ድማ ንመርኣይ እዩ pronged retaliatory nuclear strike drill. The footage was made public by Russia's defense ministry, and the drill itself was overseen by the top man. Esteemed comrades, good afternoon. Let us start our work. Comrades Supreme Commander, the training involves the Mobile Group Missile System of the Strategic Missile Forces YAR, Strategic Missile Submarines of the Northern Fleet Tula, 2 Strategic Long-Range Missile Carriers Tu-95MS. There was a meeting between Russian Defense Minister Sergei Shoigu, the Chief of the General Staff of the Russian Armed Forces Valery Gerasimov, and of course Russian President Vladimir Putin. Visuals from the meeting and of the test were widely shared, so this wasn't some secret drill meant to test anything new. The message is clear: Russia means business. The nuclear strike simulation took place hours after a parliamentary session where Russian lawmakers voted to partially back out of the UN's Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. ሓደ ውዕል ዝነበረ ኦፍኮርስ እቲ ፕሮሰስ ናይቲ ብባይቶን ብመርሕነት ናይ ራሽያን ዝተሰነየ ነይሩ እቲ ፈተነ ዝተገበረ እዚ ድማ እንታይ ዓይነት ኬፓቢሊቲ ወይ ዓቕሚ ከም ዘሎ ንምፍላጥ እዩ ከምኡ ድማ ሓደ ስምምዕ ብዓለም ደረጃ ዝነበረ እዛ ስምምዕ ረይዋ ክንደይ ስምምዓት ይፈርስ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ድማ ነዚ ዓለምና ሰላም ናይ ዓለምና ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል As the name suggests, the treaty bans all nuclear tests. It was adopted back in 1996. Almost all nuclear powers in the world have signed it. It's the reason why nuclear weapons tests have mostly stopped across the world. The reason for a lower amount of radioactive particles in our atmosphere. There are 3 nuclear powers. ኣብ 96 ተሰማሚዖም ዝነበሩ ኣብ 1996 ሃገራት ዓለም እተን ኒኩለር ዘፍርያ ተሰማሚዐን ተወሳኺ ኣፅዋር ንኸየፍርያ ከምኡ ድማ ተፈላለየ ገደብ ክገብራሉ ተሰማሚዐን ነይረን እዚ ስምምዕ እዚ ግን መን ኣፍሪሳቶ ንርኢ ሕጂ that haven't signed the treaty. India, Pakistan, and North Korea. But everyone else has. And Russia had signed the treaty when it came out. ኣብቲ ስምምዕ እቲ ደይተሳተፋ ህንድን ፓኪስታንን ኖርዝ ኮሪያን እየን ደይፈርማሉ ስለዚ ሳተን ድሕሪኡ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ከፍርያ ክኢለንተን ካልኦት ግን ገደብ ክገብራን ክጥንቀቃም ዘለዋን እየን ተሰማሚዐን ነይረን The same day the US did. So is the treaty legally binding on all signatories? Not really. Leaders signing a treaty doesn't mean much if their governments don't agree to adhere to it. Countries need to both sign and ratify a treaty for it to come into effect. The Russian parliament had ratified the treaty back in 2000, but the US still hasn't. Meaning technically, the US can still... So, ten ሃገራት ኣብቲ 96 ክልቲአን ራሽያን ኣሜሪካን ፈሪመናሉ ምፍራም ጥራይ ግን ኩሉ ኣይኮነን ድሕሪኡ ነቲ ስምምዕ ከተግብሮ ምዃና ሬክቲፋይ ክገብሮ ክኽእል ኣለወን ኣብ 2000 ራሽያ ክገብሮ ኣብ ተግባር ከውዕሎ ኢላ ተሰማሚዓ ኣሜሪካ ግን እንታይ ገይራ ኣዝሊቓ ክሳብ ሕጂ ክትገብሮ ይከኣለትን ስለዚ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ንኣብነት ICC ዝብል እዚ ኢንተርናሽናል ክሪሚናልስ ኮርት ዝበሃል ብሓሳብ ናይ በዓል ኣሜሪካ ዝመፀ እዩ ንኣሜሪካ ግን ዘይምልከት ስለዚ ሕጊ ይገብሩ ንዓታቶም ከም ዘይምልከት እዮም ዝገብሮ ንኻልኦት ክቕይድ ንሳቶም ግን ካብቲ ሕጊ ወፃኢ ንኽሰርሑ ነቶም ካልኦት ጠጠው ንምባል ጠጠው በለለይ ክብለፀልካ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ኣብ ኩሉ ኩነታት እዩ legally conduct all the nuclear tests that it wants to. And after 23 years, it seems Russia has got tired of waiting. If the United States continues to take no steps to fulfill its obligations, then this agreement will remain a sham, and there is, of course, no point in Russia participating in this imitation any further. ብምቕፃል እንሪኦ ኣርእስቲ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ፅቡቅ ክትሰምዕዋ እዛ ሓበሬታ እዚኣ ወይ ንኣሜሪካ ዘለዉ ሰባት ከተብፅሕዋ ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ብዙሕ ሽግራት
حنت حبريتا كنسمعنا زدما أب عدقنيا كون زخلي. Gun violence has reared its ugly head repeatedly in the United States over the last few years. The Center for Disease Control and Prevention still tallying the current number of deaths related to guns. Surveys show that the United States is staring at what experts call a gun epidemic. A report by a US-based publication, The Trace, cited an FBI analysis. Americans bought around 1. So كم نريد لنا أب أمريكا هذا فلوي حمام أزيونا جنني متعلو زنبري حجينا جننا زمتزلو gun violence ويكا بتبنجا ويكا ببرد جيركاز فتم جبنات. سلزي أمريكا ريكورد ليفل كمتن العلي زبزحي كابتزن برم العلي أسواري جزلو وزا أسوار زدما نت violence ويكا نتعمس ويكا نتجونس أبتعد زجبر ترى باسي ترى مسحاب كل جزء بجونس يخون كتري ويقوم أنت عينت حدا كم زلوا بتعدي قبل اللي تزلوا أزيو ناس في عز خيزلوا homelessness ويكا جزامسان ويكا جزامسا إزنا يجام violence كسب كندي نبرت قيد على سلزي نابنت states جل states نا أمريكا زل عليه مشتا لك كم زنا كران مشتا نايم كمبيوتر مشتا نايجل ملنا بلو زلنا ريكورد ليفل مشتا زجبر زلو تكساس أبوشتي أبز عامة زتراي مثلني كندي تجزيله تكساس 9 فلوريدا 9 شح بنسلفانيا 9 شح كاليفورنيا 6 شح سلازي أزي بزح أطواريو نحن نايم ماس عامة مغان كورب كنري. The Trace cited an FBI analysis. Americans bought around 1.21 million guns in August 2023. So كسب August 2020 up August رايسي 2023 أبز عامة زمالتيو لحد مليون أسوار كجزء 5 خال وزياتهم كسيفيل هزمينا نبلزلنا نزيا فيديو نقبر كلنا قد مخلت معرتي مثلا هذا أبي ما شوتينج 10 شو حتى سب زقة تلسب أعتقد 100 زنا برسلي زرعنا يوون من البات أبزي أريكم نيرتي قد ميزي كلاشين هيزلو السو نخندي سبات قتيلو كسب حجز دلزلو احتمالي كمان مثلا يجي خلال سلازي أب أمريكا زلهم please careful. This includes around 730,000 handguns and 490,000 long-range guns. Texas, Florida, Pennsylvania, and California are the top 4 states where the highest gun sales were recorded. The report claims the demand for So كم زبلنا أب هذا ورحي شو منطق إسرع سنتراي حدنا بخلته مليون جانس تشيت كم زلون سلازي الزين تايم مالتيو كسب كندي أبتهاجر كند منتاج تبنجا أبيد سبات الهجس. Firearms actually increased after events like mass shootings and elections. There have been more than 470 mass shootings across the United States this year alone till August. The figures include shootings that happened in homes and in public. So إزتري ولهم زموت سبات كي مثلكم mass shooting هذا سب بزح سبات زقطة للو مالتيو. سلازي أب إسرع سلسلة تراي درو ورحي عصرت هنا زلنا 476 جزية mass shootings كاب هذا سب نلعلي ببرت قتل استفصم له نزينا نزارب زلنا. سلازي أمريكا هذا كابدي هذا أزيو هذا جنيا situations اللوزي جاين violence عمز شجر أبتعدي أزيز تقول هاي سلازي توم إيرتراويان أبوز لهم تتنقوا بفلا حجي أنا يمرج أجزية سلازو خانة كمون كم زحجي ناي إسرائيل ناي فلسطين فللي إننا قددي خي سلازو لا بأمريكا وننتو خانة إزد ما بأمريكا زخانة نايك علات ملوات ويكا منها هار تمتيو هذا السبب كاب جزو حفيل مستناي من نابرة تعطين قلنا زلوا أبيدو كتسلست عين برسل زلوا حفيل خيدا بيت مرتدي بيت أرسيان ويا بزخون أكوب بزحت عجميز جبر زدما عجم ناي أمريكا ينتايم زبلو تكلاشين نفسنا نمكل خالي وزتقمنا يم زبلو تزجرم جن كندو كندا بأمريكا زفت أموت يلن جن إذا حجزي تغير خلي وي تغير على اللون مبال مثلا يتزبسلو زخونة دليتهم كسب زخونة دما كل جزء دليتهم كحللو بحفشاجن إذا كنتات نبزح حساب زسألك مخانو كحبرو دس فلني. Places. For each of the last 3 years, there's been about 600 mass shootings. That's almost 2 a day on an average. A 2018 report by the Geneva-based Small Arms Survey discovered that U.S. gun owners have 393 million firearms. This أب أمريكا سي كابس حزبنا عطا زبزح أطوار اللوا
ንግለ ሰባት ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ክንደይ ዓይነት ብረት ከም ዘሎ ገለ ዘይብሎም ኣለዎ ገሊኦም ግን ሓደ ዓይነት ብረት ራይ ዘይኮነስ ብዙሕ ዓይነት ከምዚ ቅያር ክዳውንቲ ዘለካ ቅያር ብረት ዝሕዙ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር This is more than the country's current population, that's at 340 million. Top public health officials in the United States have repeatedly voiced that gun violence is now an epidemic. President Joe Biden has also referred to the increase in gun violence in the United States as a gun violence epidemic. Last June, President Joe Biden signed into law a gun safety package passed by Congress. It is the first gun reform bill from Congress in decades. However, advocates across the United States are demanding tougher regulations and laws that can limit the scale of guns over the counter. So America ብርግጽ አንጻር ጋንስ ወይ ካን ኒ ብረት ተጠው መበሊ ሕጊ ከተታታቱ ኣዚ ከቢድ እዩ ኣይድግፍዎን እዮም ስለዚ ብዝተኻለ መጠን እቲ ሰብኣዊ ዝቕመጥ ህዝብና ክትንቀቕ ከም ዘለዎ ኩሉ ግዜ ተጠንቂቕኩም ክትከድለኩም ክብል ይደሊ ሓንቲ ስቶሪ ዘላ ድማ ኣብ ቀጠር ዘጋጠመት ኩነታት እያ ብዙሕ ስደተኛ ስለ ዘለና ኣብ ከምዚ ሃገራት ጥንቃቐ ክትገብሩለኩም ብርግጽ ንኤርትራውያን ትምልከት ኣይኮነትን ግን ኣብዚኦም ሃገራት እዚኣቶም እንታይ ዓይነት ሕግታት ከም ዘሎ ንክንፈልጥ ኢለ ዝገብራ ዘለኹ ምክንያቱ ናይ ሞት ፍርዲ ዝተዋህቦም ሰባት እዮም ስለዚ let's listen what happened. Our next story is a diplomatic mystery. It's been that way for months. The story of 8 Indian Navy veterans jailed in Qatar. Crime unknown, charges unknown. But today we learned the verdict: death penalty. That's right. 8 Indian veterans have been sentenced to death in Qatar. The Indian government says it is shocked. We have their statement. This is what they've said. We are awaiting the detailed judgment. So ሸመንተ ህንዳውያን ብምንታይ ከም ዝተኸሰሱ ዘይፍለጡ ብንጹር ማለት እዩ ንሞት ተፈሪዶም ኣለዉ ኣብ ቀጠር ማለት እዩ እጂ ህንዲ ኣብኡ ኤምባሲ ኣለዋ ህንድን ቀጠርን ከዓ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝምድና ናይ ዲፕሎማሲ ዘለዎን እዮም let's listen ስለዚ እዚ ኣብ ካልኦት ሰባትን ከጋጥም ስለ ዝኽእል እዩ እስማ are in touch with the family members and the legal team and we're exploring all legal options. We will also take up the verdict with Qatari authorities. That's what the Ministry of External Affairs has said. So what's the story here? How did these veterans end up in jail? And that too in Qatar. And why do we know so little about this case? Let's first build a timeline. These 8 veterans worked at a defense company. It's called Dara Global Technologies. It is owned by a retired squadron leader of Oman's Air Force. Now, this company had 2 websites, one before the arrest and the second one after the arrest. The old website says the company... እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ዴራ ኢንጂነሪንግ ኤንድ ሴኪሪቲ ሰርቪስስ ዝበሃል ካምፓኒ ናይ ኦማን ይሰርሑ ነይሮም ስለዚ ኣብ ዲፈንስ ኣብ ምክልኻል ዘድሃበ ኣብኡ ይሰርሑ ነይሮም እቲ ገበን ድማ 21 ድዩ 22 እዩ ኣጋጢሙ ስለዚ እስከ ብዛዕባ እዚ ጉዳዮም ድማ ወላ ሓንቲ ሓበሬታ ኣይፈለጥን እዩ ንእሽተይ ፅንፅንታ ዘላ ግን ኣብዚ ድሕሪት ክትነግረና እያ ፕሊስ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበር ድማ company had deals with Qatar's Navy, but the new website does not mention this. I know it sounds fishy, but listen to the rest of the story. The 8 men were arrested on 30th August last year, August 30th, 2022. And that too at night. They were picked up by the State Security Bureau, which is... So, Master Asirom, ወርሒ 8 23 ከልተንዮም ተኣሲሮም ለይትዮም ተወሲዶም ብትክክል ብምንታይ ከም ተወሰዱ ብዙሕ ንጹር ሓበሬታ የለን ማለት እዩ ኣብ ሃገራት ዓረብ ሓደ ግዜ ዝረአ ባህሪ እንተሎ ዕፉን ብሽፉን ልክዕ ሽፍንፍን ኣቢልካ ዝግበር ነገራት እዚ ድማ ኣብ ህዝብና ብዙሕ ግዜ ዝበፅሕ ኩነታት ንሰምዖ ኢና which is Qatar's spy agency. The Indian embassy was not told about this arrest. Again, this is fishy. On September 30th, the veterans were allowed a phone call to their families. And then days later, the Indian embassy was looped in. On October 3rd, an Indian diplomat visited. So, ድሕሪ ወር ሓቢሎም ድሕሪ ማሰርቶም ዝተወሰነ ግዜ ንስድሮኦም ክድውሉ ተፈቒድሎም ነቲ ኤምባሲ እውን ናይ ኤምባሲ ናይ ህንዳቡ ዘሎ እውን ተሓቢሩ እቲ ኤምባሲ ድማ በፂሕዎም ነይሩ That's more than a month since the arrest. By the end of last year, another consular access was provided. And then this year, the trial began. The first hearing was on March 29th. This year, March 29th. The most recent seems to have been on October 3rd. The Indian government did confirm this. They also confirmed that a verdict was expected this month. Listen to this. My understanding is that there was a last hearing, the 7th hearing earlier this month. We are closely following the court proceedings in what is called the court of first instance. As I said, October 3rd was the 7th hearing. We understand that a judgment is expected, in fact, later this month. Earlier, our ambassador and our deputy chief of mission met the 8 men in prison on October 1st, after they were granted consular access. As you are aware, we've been in regular touch. There are more questions. So, ይዛረብለው ከምዚ ከም ተራኽብዎም ምሶም ኮንታክት ከም ዝገበሩ ስቲል ግን እንታይ ገይሮም እንታይ ገበኖም ኣብ ምንታይ ውዕሎም ዝብል ግን መልሲ የለን እሱ ድማ ንሰብ ሓርቢትዎ ዘሎ ናይ ሞት ፍርዲ ኢኻ ተዋሂቦም ዘሎ 8 እዮም ስለዚ እስከ ንስማዕ ንእሽተይ answers here. The most basic one being this: what were the charges against these 8 men?
India's ambassador met them in person. So did the deputy chief of mission. They also had legal representation in court, which means the government of India knows what the charges are. So እንታይ ትክስናቶም ህዝቢ ኣይፈልጥን እዩ of course ጠበቃ ነይርዎም ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም እዮም በቤት ፍርዳዊ ብሕጋዊ መንገዲ ተቀፂሉ እቲ ፕሮሰስ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ መንግስቲ ህንዲ ይፈልጥ እዩ እንታይ እቲ ጉዳይ ምዃኑ ጠበቃታት እውን ይፈልጡ እዮም ንህዝቢ ግን ዘይተነግረ እንታይ ትገበኖም ምናልባት ንሽተ ሕጂ ፅንፅንታ ክትዛረብ እያ So why not tell the public? The family says even they don't know what the charges are. So clearly there is something ስድሮም እውን ኣይፈልጡን እዮም ብምንታይ ተኸሲሶም ከም ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ስለዚ ህዝቢ ይኹን ስድሮም ኣይፈልጡን እዮም at play here. India's foreign minister called it a sensitive issue in parliament. Now that could mean a lot of things. You have 8 former military men, a dodgy defense firm, a late night arrest, and a secretive trial with swift justice. So the word espionage has been thrown around a lot. Let's take a look at this report. It says these veterans were spying for Israel. Of course, this is unconfirmed. So ሓንቲ ካብቲ ዘረባ ወፅያ ዘላ ኤስፒዮናጅ ወይ ከዓ ስለያዊ ሓበሬታ ንካልእ ኣብታ ውሽጢ ቀጠር ክገብሩ ስለተታሕዙ ይመስለኒ ሓንቲ ፅንፅንታ ትድርበ ዘላ ድማ እዞም 8 ህንዳውያን ሓይሊ ባሕሪ ዝነበሩ እዮም ስለያ ናይ እስራኤል ንእስራኤል እዮም ስለያ ኣብ ቀጠር ክገብሩ ተረኺቦም ዝበሃል ዘሎ ስለዚ I think እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ህንዲ ኣባይቶ ክዛረብ ከሎ sensitive information ብምባል ሓሊፍዎ ይበሃል ኣሎ ስለዚ ብትክክል ኣብ ወታደራዊ ኣብ ስለያዊ ኣብ መንጎ እስራኤልን ቀጠርን ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምታው ከቢድ ከም ዝኾነ ንጹር እዩ እዚ And right now it doesn't really help to speculate. So let's look at the options ahead. What can India do? India has had good relations with Qatar. The Emir visited India in 2015. Prime Minister Narendra Modi made a reciprocal visit in 2016. Minister Jaishankar has visited 3 times. 3 factors underpin this relationship, the India-Qatar relationship. One is the diaspora. Around 800,000 Indians live and work in Qatar. It's the largest expatriate community there. The second factor is trade. Bilateral trade is worth around $15 billion. Most of it is energy. And the third factor is defense. India and Qatar signed a defense pact. So እዘን ክልተ ሃገራት ቀጠርን ህንድን ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ዘለወን ሃገራት እየን ብቁጠባ እንትኾነ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ዘለወን ናይ ቢልየንስ ናይ ንግዲ ናይ ነዳዲ ዘለወን ከባቢ 800,000 ህንዳውያን ዝነብሩሎም ኣብቲ ዓዲ ኣብ ቀጠር ዝነብሩን ዝሰርሑን ማለት እዩ ከምኡ እውን ወታደራዊ ዝምድና ዘለዎም እዮም ስለዚ ሰለስተ ዓብ ዝምድና ዘለወን ክነሰን ብርግፅ ራሻ ህንዲ ኢዳ ክትቱ ዘይደለየት ኣነ ዝመስለኒ ናተይ ግምት ማለት እዩ ብትክክል ኣብቲ ናይ ስለያዊ መርበብ ናይ እስራኤል ምስ እስራኤል ኮይኖም ክሰርሑ ስለዝተረኽቡ እሞኻ ብቤት ፍርዲ ደረጃ ስለዝግበር ዘሎ I think ህንዳዊ ኣጠጠው ክትብል ትኽእል ኢለ ግን ብሓፈሻ ከም ስደተኛ ንምንታይ ትሰርሕ ኣብ እንታይ ዕላማ ትሰርሕ ንምንታይ እዩ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ ኣብ ሓደጋ ምሳተኻ ክጣበቐልካን ከትሕነካን ዝኽእል ከም ዘየለ ምግንዛቤ ድልይ ብሓፈሻ እዚ ይመስል እቲ ንሎሚ ቀሪበልኩም ዝነበርኩ I hope ገለ ነገር ፈሊጥኩምን ተረዲእኩም ክትኮኑ ከም ወትሩ ናተይ ፃውዒተይን ናተይ ሓበሬታ ክቦ ዝደልን ጥንቅቕ ኢልና ክንከይድ ኣለና everything can change ዓለምና ብቕልጡፍ እናተቐየረት እናተለወጠት እንትኸይድ ኣላ ንሕና ድማ ዝኣክል ጥንቃቐ ጌርና ንነፍስናን ንስድራናን ሓሊና ንኽንከይድ ካብዘ የድሊ ሓሸውየ ድማ ናተማሕፀንኩ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል ናበልኩ ክሰናበተኩም እየ ፀፅቡቕ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ነፍሲ ወከፍ ወላዲ ንደቁ ክምህሮ ዘለዎ ኣገዳሲ ማዕዳ መጀመርያ ነቲ መቑሸሽ ናቶም ኣክንዲ ናይክ ጫማ ወይ ኣይፎን ቴሌፎን ክገዙ ዝፍትኑ ናይ ናይክ ብርኪ ወይ ናይ ኣፕል ብርኪ ንክገዙ ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ክምህሮም ኣለና ምክንያቱ እቲ ሓደ ዝዓርግ እቲ ሓደ ግን ንሓዋሩ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ኣብ ትርፊ ግዜኦም ኣክንዲ ቲቪ ወይ ጌም ዝፃወቱ ሓድሽ ትምህርቲ ንክመሃሩ ክምዕብሉን ክንዕድሞም ኣለና ኣርኣያ ክንኮኖም ኣለና ሳልሳይ ድማ ፅባሕ ንጎ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዓድና ክንገብሮ ንኽእል ገዛ ድዩ ቢዝነስ ድዩ ምሳና ኮይኖም ኣብቲ ቢዝነስ ተሳተፍትን ተኻፈልትን ክኾኑ ምዃኖም ንእምኖም ኩሉ ግዜ ድማ ንምሃሮም ነዚ እንተርኢናዮም ንሙሉእ ሂወቶም ክቕፅልዎ እዮም ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ፕሮግራማት ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም Thank you very much.